Ngopi enak suweger ya. Langsung melek. Woi, ngapa gini lu? Biasa lah santai. Kalian gue lagi. Woi, lagi ngapa gue? Biasa lah, lo ngopi karo santai. Panas sih ora umum ngopi. Panas? Iya, Pak. Lek umum ya WC. Oh, ngono. Panas jadi sebuli toh. Lu. Aku ngene, Reni ngono niku enek perlu. Perlu apa? Nyuruh motor teman. Arep ndi? Arep rono kan lho, arep. Enek lah arep rono kan lho. Rono ning ndi? Anu cutek. Ora ada serius ngene ya. Dia motor ora. Yo, wis gawon kan. Wis, ndi kuncine? Kae. Nyangsang ning motor wae kuncine. Yo wis. Tenan oleh iki. Oke, coba lah. Yang sini ada orang. Woi, anak pom, jangan. Pantang, makan dulu ya. Oke, ya. Hati-hati. Ya. Oh iya lu, balik nih. Nyiri jaket terus helm, nek jopo panas banget lu. Panas? Iya. Panas di sebuli toh. Ya wis lah, wis. Nyile borongan. Mau panas iki lho iki. Bener Dek Sahrul. Semoga ora macet boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, nyapa mandor iki? Urung dikon mati kok wis mati. Ngopo kowe putih? Ngopo lagi motor iki? Kok mati? Mati lho Mas, motor urung dikon mati wis kon mati. Sini paling Mas. Tunggu Mas, tak deloke. Pantes busine. Iki Mas busine kene. Ini nyapa. Terapa tajane iki Mas? Terpiksen to iki Mas. Pantes 4 tak. Wajar lah ya. Panas Mas. Gitu pi. Mesine Mas. Rantene lho Mas bocor. Nanti apa bisa bocor Mas? Kayak saya. Bane lo kendoi lo. Kempes. Motor elek, macet. Kayak ambulan. Motor mapik Mas. Jadilah. Jajal Mas yo. Jajal. Sarane sampean. Mantap. Karena ini sampean. Woi, apa karena ini? Harus ketemu kan iki lho Mas. Karo? Oh, karo cewek kene lho. Iya. Ya hati-hati. Itu rusak. Iya. Bisa ya? Nggih. Matur nuwun Mas ya. Ya. Nggih.
Tuh, tuh, tuh. Duh, cewek bos nelpon nih. Halo yang? Tinggi, wasir banget loh. Tidur kok gak sih jane? Yo, iki duduk nang teko yang. Yo, duduk nang teko yang. Ya wes yo, enteni. Assalamualaikum. Muah. Ganteng. Yang sehat. Sehat lah. Suwi gak? Suwi lah. Ya maaf yang mau tinggalan bani bunder. Nenek kota utuban, bukan martabak piye sih? Oh, bener toh. Yuk lah. Ya wes, tumben ngajak ketemuan. Rindu ya. Yang tak perhati nih. Sampean ki makin hari makin ayu loh ya. Baru nyadar. Ya ora sih. Cuma saya lebih ayu banget. Aku makin love deh karo luwe. Luar ya. Ora. Enggak aku lulus tekan hati dia. Terus toh. Ya terus. Ya dibalas opo ngono yang. Aku ngeliat bahan pembicaraan loh. Susah. Ya. Apa ya? Aku minta maaf ya. Nah, kayak gitu. Oh, jadi selama ini kowe kurang berarti iki. Kowe arep nikah karo wong lain, arep tinggal. Yo, ya wis lah, kita tutup. Wes. Insyaallah. Oke, sore. Perih nih. Oke teman-teman, ini adalah video terbaru dari channel 18. Segera ikuti terus dan pantau terus channel kami di, jangan lupa tombol subscribe-nya di atas ini, kemudian ada tombol like dan aktifkan lonceng untuk kalian setiap ingin menonton video kami biar tahu updatean terbaru dari channel kita. Oke, teluk. Rindu ya. Oh,
banyak ayo balik.